أيها الأساتذة الأجلاء المشايخ الأئمة أيها الطلبة أحييكم جميعا بتحية الإسلام. تحية الإسلام هو السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا إن شاء الرحمن إذا الفرا آية القرآن لبي مسيب ميدان جانغاني اندوجوني haray no nanirɗon ndenon ko ayji arde suratu hud no jeeya e simoje ɗe fiyake mum mawni moƴƴa e ko catégorie simoje wona suratu shuara, wona suratu qamar, wona suratu qasas e seeɗa e ko nantata e suratu naml ko simoje ɗe tawata hiɗe addi issaji annabaɓe suratul anbiya. Haray ko catégorie ɗen simoje ko simoje ɗe tawata ko ɗe ɓuri dolnorade ko telemma sengo ka finde ko wiyete kon al aqida finde nden ko ɗon simoje ɗen ɓuri yarde heedi telemma ka sharia ka ñawoje fi laaɓal fi muyningol fi longal fi jiyaadi ko waytata sifa ɗum wona jardin simoje ɗeɗo simoje waɗe no tiiɗina sendina finde neɗɗankew aqida neɗɗo waɗen simoje ni jon noon hiɗon andi ko ɓuri mawnude e nder kaɗo diina ko finde nden ko wiyete kon aqida o. Si aqida ma on finde ma nde selli haray fimaɗa selli ka nder diina. Si tawi aqida ma on sellali haray programme maɗa on ka diina boni. Allah subhanahu wa ta'ala dali ba'da a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu. Bimana al iman fi hadhihi al ayah ta'ani al aqida ya. Kala mutawata finde mum nden aqida mum on boni haray bimana kala mo aqida mum on sellali haray golle makko ɗen boni. Jonnon ko simoje ɗe no issano en alhaaliji annabaɓe no ɓe feƴƴi dinni e yimɓe maɓɓe sifano ayje ɗen ardiri noon bimana ka suratul qamar walaqad ja'ahum min al anba'i ma fihi musdajar. Gonɗiɗe ari e maɓɓe immorde e kabaruji immorde e kumpite ɗe tawata hino e muɗum ko gaseteno waaji korede fiyakeji hawniɗi hino e nder muɗum. ko ɗum waɗi ko introduction suratul qamar on woni ko Allah subhanahu wa ta'ala addi ɗon non so fuɗɗi noon natude e qissaji o addi qissa o fuɗɗori annabi nuh o ardino ha hewtoyi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e yimɓe mum ɓe no Allah subhanahu wa ta'ala sifori noon e no ardi noon ka suratul qamar. Joni noon haray e hande eɗen ara ɗo e oɗo qissa annabi nuh alayhi salam mo tawata haari o fuɗɗinoke o arino ha o yeddama kanko annabajo oɗo noon annabajo wiyeteɗo annabi nuh ko oɗo ada nelede e nelaɓe. Lam yakun awwalu nabiyyin bal kana awwal mursal. Bimana na kanko na annabi nuh adi wonde annabi kono ko kanko adi wonde nelaɗo nelaɗo ko kanko adi wonde bimana nelaɗo ko wannon no woodi ko sennidiri hakkude annabajo e nelaɗo. Ko wiyete annabajo ko kala mo wahayi on ari e muɗum kala mo wahayi on ari e muɗum hara on tigi yamiraka yettingol on woni annabajo. Kala noon mo wahayi on ari e muɗum o yamiraka ɗi yettingol ko on nelaɗo. Ko ɗum waɗi e kala nelaɗo ko annabajo kono kala annabajo na nelaɗo par ce que ko ma on tigi hewta stati annabajo si ara stati nelaɗo. Jon noon ko kanko ada nelede ko fi honɗum waɗi so nela hari ara noon ko annabaɓe fu woodi hari bimana mofteɗen ɗe fof majje bi Allah fuɗɗi tagude ɓiɓɓe adama ɓen meɗen adama tippi ka hoore leydi hari koye dow aqida finde laaɓude pos wona e mum be so naaki nelugol annabi nelugol nelaɗo hari hiɓe ɗon Allah shirku waɗaka hay fus bakkatuji ko hari no waɗede kono rewtade gaccede ko fewno annabi nuh alayhi salam ɓay yimɓe makko ɓen naati e rewgol salamuji ɗi rewgol sirkuji ɗin Allah nelimo wi yoɓe acce ko ɗum waɗi kanko ko ari ko wi kol acce ko acce addi annabi nuh acce
inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumak wiyo ɓe ɓeaji min neli nuhu faade yimɓe makko ɓen mi wi yeeto ɓe ɓeaji joni noon ko yaata duuɓi temeɗɗe jeenayi e duuɓi capanɗe joyi omo wiide yoɓe accu sirque ɓe tetto sirque joni noon e nder duuɓi temeɗɗe jeenayi e duuɓi capanɗe joyi annabajo on tigi o yi o faami o andi wannama ɓeeɗo mission makko on marsata ɓe jaɓata o yi ɗum haa gasi o yi wa makaru makaran kubba mana ɓe eɓɓi eɓɓore monanani eɓɓore nden ko honde ko wonnama ko taɓe terto ko wiyete shirku ko taɓe terto reweteɗi maɓɓe ɓe wi ɗum ɓay noon hewtoyi ɗon allahu lan on subhanahu wa taala o halki ɓe o yamiri annabajo allah ɓay ko wiyete shirku kon allah yiɗa ɗum oɗum waɗi ɓenɗon on e shirku maɓɓe on fof allah décidi o fittay ɗum ɗon ha laaɓa par enen autorité juulirde nden ɓe wallu en oɗo e gila seeɗa ko ɗum torontirɗen fiyalla no wirɗen noon musidɓe julɓe tedduɓe nde annabajo allah on nde tawno ɓe tabiti e hoore shirku on allah tawi yiɗi mulugol fi maɓɓe lanna fi maɓɓe ɓe fof maɓɓe joni noon ɓay ɓe lannay ma allah organise ko honno adda on heɓitirta juɓɓudi mundin o continue bi mana ɓaawo maɓɓe ɗon to o ko ƴetteteɗo naɓeni par ce que na jogi ɗo wala e hoore ma voilà aywa joni noon allahu lan ɗon subahanahu wa taala yamirimo yo moƴƴi laana o ƴetta dendanangal tagefu ko allah tagi kon fof gorum e deyum o waɗa ka nder laana ko fiyon ɗum ko ɓenɗon on ɓe fof maɓɓe ɓe halkete ɓe lanna joni noon ɓawti ɗum noon allah subahana taala halkiɓe ɓe fof maɓɓe tawi ko du'a annabajo on allah jaabini ko ɗum waɗi kala mo annduɗen ko neɗɗo jokkuɗo dewal jente moƴƴa ko woni wolde kala mo andirɗen dewal rewgol allah rentoɗen e downugol no rentoɗen taw fontu juɗɗen so fontay juɗɗen koyo torano en ko moƴƴi wontay ɗaɓɓitumo ha o fonta ɗe o yeeto patron on ko boni e hoore men haray moƴƴa par ce que ko heɓi ɓen ɗon kon ko annabajo on tori on qala rabbi la tadar ala al ardi min al kafirina dayyara joma ko accu ka hoore leydi ɗo galle mum kefeero ɓe fof maɓɓe muɗuɓe lannaɓe fof allah jaabini o waɗi ɗum firawna e yimɓe mum ɓen ko annabi moussa huuɗi ɓen sinaɗ no gasa ko allah accanay noon no ayge ɗen ardi noon ka suratu yunus annabi moussa wi allah hokkiɓe jawle a hokkiɓe piiji ɗin fof fiyoɓe majjin jiyaɓe maɗa o wi allah monto rabbana tmis allah montu jawle maɓɓe ɗen e doole maɓɓe ɗen hara ɓe gonɗinta sina tuma nde ɓe yi lette ɗen nde annabajo allah on torino ɗum allah validi ko tan qala qad ujibat da'watukuma ko tori ɗon kon jabama laddi finalement ko ɓayi firawna e yimɓe mum ɓe yi lette ɗen so ɓe gonɗinta e nafataɓe ande kadi joni noon ɓay noon ɓe on programme noon woni allah subhanahu wa taala foduno annabi nuh wondema o dandaymo kanko e ɓeygure makko nen e kala ƴawɗo ka nder laamu joni noon allah halki ɓe fof maɓɓe si wona ƴawɓe ɓen ka nder laana o halkori ɓiɗɗo makko ajo ko ɗo woni o halkori ɓiɗɗo makko annabi nuhu no andi ɓiɗɗo makko on koye ɓeygure makko nen jeeya mo andi o torike allah mo andi allah fodimo affaire on noon marsaji annabi nuhu no andi o torike allah allah o lan ɗon fodimo dandaymo kanko e ɓeygure makko ne ɓiɗɗo makko goto jeyama e halkaɓe himo andi allah ko gonguɗo ko nunduɗo o firtata ko imana ko fodi ko ɗum so wi allah ɓiɗɗamon nen dey ko jeeyaɗo e ɓeygure an nen kono halkima
honno alhaali ɗo woni. Qala Allah subhanahu wa ta'ala dali ya nuhu ko ayya nuhu innahu no ɓiɗɗo innahu ko woni fi o wi innahu no oɗo o ɓiɗɗo ma ɗo laysa min ahlika o jeyaka e ɓeygure maɗa ɗo. Innahu no o ɓiɗɗo ma ɗo laysa min ahlika o jeyaka e ɓeygure maɗa ɗo. Koye watta hakkil ko sifaɗe ayje ɗo mettifirde seeɗa ɗe mari probléme. O wan noon no woodi ko wiyete al israiliyat, c'est à dire bani israil al yahuda e annasara ɓe naati e yogay ayji qur'an ɓe geni koɓe faala ɓe majjini tagore. Oɗo aya no tawa e majji aya wonka suratu sad affaire annabi souleymana on ɗa annabi dawuda on no tawa e ɗen ayji wiigol wondema annabi dawuda no marɗo ɓeyguli 99 gardijo makko ko no mari ɓeygu ko labaɗo nabi mo waroya o ƴetti on ɗum o timmini temedere annabajo Allah watta ɗum ɓe masumin. Jonno israiliyat woɓɓe maɓɓe no wi'i wondema ko woni firo ɗum ɗo oɗo ɓiɗɗo ma ɗo ɓeygu ma jamfino ko fattujo na ɓiɗɗo ma tigi. Ɓey nguuli annabaɓen hino laɓɓinayi ɗum ɓe watta ɗum. Ɓey nguuli annabaɓen jeenata ɓe watta jeltina fo. Gonɗinɓe annabaɓen e maɓɓe saliɓe annabaɓen e maɓɓe ɓe watta ɗum. Par ce que wona ɓeygu annabi nu o jaɓano o jaɓanano annabajo makko on ka peewal ka jokkugol diina kan o jaɓano, kono noon himo laɓɓina e jeenugol sakko heɓa fattude. Ko Allah faandi ɗo innahu laysa min ahlika, yani innahu laysa min alladina amanu bika wattaba'u dinaka. Ko o jeyaka e ɓeygure maɗa nden ka diina, kono ko ɓeygure ma ka biologie ka jeygol, wona toon o jeeya. Ɗo no tindini siɗɗoyagal ngal ka diina no mawni, siɗɗoyagal ngal ka enɗan no jogii valeur, fannintama on fof ko julɓe, ka goɗɗo e mum sorti o haray valeur e mum ala hannde kadi. Par ce que an e ɓiɗɗo maɗa, si ɓiɗɗo maɗa o yalti l'islam a ronatamo o ronatamo, honɗum ɗutti hakkude mon. Lanni aya wiɗo wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah, ko julɓe ɓen Allah faandi e aya o, wona ɓe wona julɓe ɓen. Donc oɗo o jeyaka e ɓeygure maɗa nden ka diina, kono noon ko ɓiɗɗo ma, ko ɗum Allah faandi ɗo. Innahu ay innahu inna amalahu hada amalun ghayru salih. Inna amalahu ma amila bihi waladuka hada amalun ghayru salih. Golle ɗe oɗo golli ɗen, golle ɗe ɓiɗɗo ma on golli ɗen ko golle ɗe moƴƴa, salagol, gonɗinal, yeddugol be muɗum, ƴawgol ngol ka laana yedda ɗum ko golle ɗe moƴƴama. Woɓɓe ko israiliyatu ɓe inni kanko oɗo ko o golle ko o ɓiɗɗo mo wona ɓiɗɗo moƴƴo, ko fattujo, no woodi firirɓe ni ɗum ko tafsir bonɗo o sella. Bi mana inna amalahu hada, golle ɓiɗɗo maɗa on ɗe golle ɗo on say noon ara no wiya amalun ko golle hayru salihin nde moƴƴa, ɗum noon no suuɗi ɓaawo kon manda son faami. Aywa koye wattan hakkil no woodi piiji arayta nder qouran ara ɗi ala ɗon, ɓay ko ɗum fassir on expliquata ɗi ara ɗi ala ɗon on faami. Donc qur'ana wi fala tasalni wata a landitolan aduna ma laysa laka bihi, ɗum ko alanama e muɗum ilmun gandal, alantolan ɓay hiɗa andi miɗo nunɗi miɗo feewi mi firtata ahdi mi woppata, si mi waɗi goɗɗum ɗum noon anda pourquoi mi waɗani, certo ɗum tranquille a landi ɗo fi ɗum aduna. Tawi joni annabajo Allah o joni kono sortora e probléme o ɗa haala fi ɓiɗɗo makko on ɗo ɓudi alam anni o naato yeyi yiito ɓiɗɗo annabi nuhu e ɓeygu annabi nuhu e ɓeygu annabi luuɗo ɓe naato yeyi yiito, ɗum noon walidama. Donc e wattan hakkille e ɓiɓɓe men ɓen e ɓeygureji min ɗi rewe reweteɗen fof ha ɓe anda al aqidatu ahli sunna wal jamaa, al aqidatu wasitiya, ɓe anda ko wiyete aqidatu ahli sunna wal jamaa ɗum landaki gordo Bagdad,
c'est-à-dire ko finde ne nalaaɗo sallallahu alaihi wasallam e sahabaɓe mum ɓe wonno e mum ko ɗum wonno na goɗɗo wiyata ɗo min komi salaɓi komi ɗum ɗo borɗo babraɗo kala wonɗo e ko nelaɗo sallam e sahabaɓe mum ɓe wonno e mum kon ko ɗum ɗo wiyete aqida to ahli sunna wal jamaa ko ɗum ɗon kadi woni condition wondema en feewi Allah dali fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtada si ɓe jaɓiri wano jaɓirɗa noon an e sahabaɓe maɗa ɓe haray ɓe seewi fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq si ɓe acciti ɗum ɗon ta defu koɓe jokki hande kadi yo ɗowni koɓe woni o gonga on ko goto si woɓi gonga on koɓe woni o fa innama hum fi shiqaq on faami ka donc ɗum ɗon fameten ɗo qur'ana wi inni no min u'iduka miɗo waajoma an takuna nde laatotoɗa min al jahilina bimana e yimɓe majjiyankoɓe miɗo waajoma ya reeno mi alama waajade fiya woni min al jahilina andi ɗum ɗo fof no woodi ko suuɗi par ce que sa firi ɗo direct inni no min aiduka miɗo waajoma an takuna nde jeeyeteɗa min al jahilina hara miɗo waajoma fiya jeye e jahilina en na ɗum miɗo waajoma ya reeno bismillah fadla inni no min aiduka miɗo waajoma ya reeno an takuna fi wata jeye min al jahilina e sirtoɓe no heewi e qur'ana ka arta koni sa wattana lakkiliyaya no ay ko Allah wiyata kon in tatuba ila allahi faqad sagat qulubukuma si on tuubi o ruttike faade Allah haray ɓerde mon ɗe ŋoñike son tuubi haray ɓerde mon ɗe ŋoñike in tatuba ila allahi faqad sagat qulubukuma son tuubi o ruttike faade Allah haray ɓerde mon ɗe ŋoñike na non firirte in tatuba ila allah son tuubi o ruttike faade Allah waɗe ɗum kisan ko ɗum haan ɗo wadde ko waɗi noon faqad sagat qulubukuma ɓerde mon ɗe ŋoñike tuube on faami ka mahi qur'ana wi qala wi rabbi inni no min a'udu bika miɗo moloroma an as'alaka nde mi landotoma ma laysa li bihi ko aɗanalan ɗum ilmun ganda wa illa taghfirli si a yaafakilan wa tarhamni yurminɗalan akun mi jeeyama min al khasirina e perduɓe kami wonɗo ni fiyam boni sa accana Allah est ce que on nani iɗon andi ko yanganiɗo Allah duuɓi temeɗɗe jeenayi duuɓi capanɗe joyi woni wolde ɗum ñande woolingol konngol hari duuɓi temeɗɗe jeenayi e duuɓi capanɗe joyi o rewi Allah o yeddalimo hayde wootere kono o wi kaw dari ɗo si Allah accanalimo perdi anda son nani ɗum moƴƴi sabu bone gooto pet konngol gootol pet konngol ko o wi kon Allah wino a danday ɓiɗɗo koye ɓeyguran ne ɗum ɗum tun o wi si accanal nan ɗo hannde mi perdi mina to yeyite koɗi jelu bonneten par jour ko konnguɗi jelu woneten harmuɗi bonɗi ko jelo janfotoɗen ka ngeygu luttinen mo jewɗi ñallal gootal beɗo duuɓi ɗi wolɗen ɗin no waawe limede townuji bakkatuɗi rondiɗen oɗo duuɓi temeɗɗe jeenayi duuɓi capanɗe joyi yettali Allah e nde wootere nde wootere pet o falti e konngol o wi Allah sa accana Allah mi halkike manda son famimo konngol goto pet woni wi Allah si accana Allah mi halkike ko ɓe andi Allah kamɓe nabiti enen nde watti programme makko sama kala haɗi ɗon terto ɗum Allah no mari programme ji alana koye affaire o jew koye mbaɗi qur'ana wi qila wiya ya nuhu ko ayyo nuhu ihbit tippo bi salamin e dow kisal minna immorde amen wa barakatin e moƴƴereji e barkiji alayka e dow maɗa wa ala umamin e dow mofte mimman ma'aka wonduɓe e maɗa kadi ɓe wonduno e mum ɓen ko umma goto mofte goto ko fiyon nu garani jamma ko par ce que ɓe wonɓe nder ɗon si ɓe tippoyke ɓe wonta e mofte mofte annabi ibrahima ɗe yalto e ɗon annabi moussa annabi ɓeeɗo annabi
annabi guluji temedere e goɗɗum mofte mum yaltoye ɓe wonɓe ka nder batowal ko ɗum Allah signali ka suti ka juuti ala umami mimman ma'aka on fof tippore e dow kisal e dow banki qur'ana wi wa umamun e mofte goo kadi sanumatti'uhum min dakkimitayɓe summa yamassuhum hooti mema ɓe minna immorde amen adabu lette alimu muusu Allah signalimo wondema ko groupe aji ɗiɗi ɗon andi o inni fa minhum muqtasidun wa minhum zalimun li nafsihi mubin ka suratu safat ko ki annabi nu Allah wonno wolde sadir Allah yeeti annabi nu wonnama ɓe wonɓe nder ɗon groupe ko feewoye groupe ko bandi non ɓe tippade ɗon ɓen ka suratu safat bay Allah yoti fi isa makko on o wi hino e maɓɓe feewɓe no e maɓɓe kadi towñuɓe ko feeñi ko ɗum Allah signali wonɓe ka nder batoɓe ɓe wontoya e mofte na mofte goote e nder ɗen mofte wodoya e feewɓe wodoya ɓe feewa kono hakki kala ɓe feewa ɓe heɓay suudu ɓe ñaamay ɓe ɓornoto ɓe heɓay kala nemaji aduna ɗin fof ko si ɓe yewto e laakara Allah naatoya ɓe yiita to Allah tawren e ɓen ɗon qur'ana wi tilka ɗum ɗo sifanaɗa ɗo fiiɓe ɗo kon fof am Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma onon ɓe wonɓe ɗo jentiɓe ɗo usta tawi fewn ɗo qur'ana wi min amba'il ghaibi ko jeeya ɗum e kabaruji mbirnal ko windi nuhiha ilayka ɗum e woni wahayinde e maɗa ya Muhammad aɗa andaka tawaka ɗum dalika min amba'il ghaib ko jeeya ɗum bimana e ko wirni ɗi tawata anda fi muɗum on faami qur'ana wi ma kunta ta'lamuha hari andaɗi alhaw ta'udu ila al-anba ta'lamuha anta an wala qaumuka wana mofte maɗa de min qabli hadha ko addi arde nde qur'ana are wonade jangede ɗo fasbir muño innal aqibata no battane moƴƴe ɗen lil muttaqina ko wonande huluɓe Allah ɓen ko huluɓe Allah ɓen sakkitorta ɗo jerni e mum kala ko bandi heɓi doole kala ko heferaɓe heɓi doole ɓe moƴƴini misilde ɓe wari julɓe ɓen ɓe bombardi jerni e mum on ko julɓe ɓen gañoyto ɓeɗo duuɓi temeɗɗe jeenayyi duuɓi capanɗe joyi ɓe lettude annabi Nuh ɓe lettude bonɗinɓe mo ɓen ɓe tampindemo kono fen on ko annabi Nuh ɗuttuno kamɓe ɓe haltano ɓe piyayno annabajo Allah ɓe piyamo ha ɓe fellita o maaya e piggal ngal ɓe dare ɗo ha o maaya ɓe doga ɓe yaha ɓe accamo ɗon yontere harama waali muuseedi piggal ngal o wata immade o yaha o ñama o yara o immo o yaha kadi o fuɗɗoɓe wajade kadi o wi ɗum ɗo feƴƴino an kadi muñño ko ma ko ya Muhammad oɗo ko duuɓi temeɗɗe jeenayyi duuɓi capanɗe joyi o letta an ko duuɓino gaytati ɗum no ɓattodiri iwi ñande o nela e feƴƴingol makko ko 23 ans oɗo ko 950 ans mo lettede o wi muñño fengon ɗo ko an gañoto qur'ana wi wa ila adin min nelno kadi e aadin koɓɓen akhahum siɗɗo maɓɓe on ko waɗi kalimatu akhahum wi arde ni woni mansub par ce que ko mafulu bihi ay arsalta ila adin akhahum min neli e aadin koɓɓen bi mana siɗɗo makko on bi mana e huudan wiyeteɗo huudo qala o wi ya qawmi ko ono yo yimɓe en ibudullah rewe Allah ma lakum alana min ilahin reweteɗo hayruhu mo wonama in antum o wonali illa muftarun suwana fefinaɓe fenanaɓe ɗaynaɓe ya qawmi fenanaɓe on ɗum fenana sanamuji moƴƴina ɗum manna wiya ko ɗum woni Allah wi on ɗaynama na programme on torompama kala jokkuɗo programme sanamo ma programme bewɗe acci ɗon rewgol Allah waɗɗo moye ɗum wo haray waɗimo e ɗayno jamfiton in antum illa muftarun ɗaynama ko rewete ko woni gonga kon ko nafata on kon ko Allahu larton kala ko jokkuɗon ko goɗɗum go haray on ɗaynama on fenanama qur'ana wi ya qawmi ko ono yimɗa la as'alukum mi landaki on alayhi ɗum ɗo ajaran jotti komi dari ko miɗo yettina komi dari ko miɗo yettina jemma e ñalawma miɗo fiina on tafsir miɗo janna ɓe usaliɓe ɓe on ɗo yiide ɓe aroɓe janna on tafsir janna on fiqu janna on dina kan ɓe waɗirali ɗum fi jotti ko yoɓotonɓe waɗirali
wi aali noon kañum kadi wondema ɓe hanaka okkorede ɓe wiyaka ɗum ñande go menen e woɓɓe mi yewno ka muuti ka mettiyade waɗugol bayana kala hamme ñewtil toon min bakki seeɗa min seppi ha men mafode hoorede mi yeey ɗo kori men mbuuɗi usade mum yaade e mum inni haray usa tay bare duwaka jabde ɗiɗo inni ya ko piyolu oyni allah o lanɗon no wi ka suratul insan e innama nutimukum li wajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukura donc o jangi on aya ɗum yaati on famani mana aya bi mana ko waɗugol golle ɗen sangane on tigi watta golle ɗen o anniyotako waɗirgol golle ɗen fiyo wiye merci ma fiyo okkore goɗɗi la nuridu minkum aslu on ko ɗum mbiyaka wondema si heɓi ke jaɓatake wona ɗum mi waɗi mi waɗirani fiyo on okkoram ɓuuri kono winde kay nokku no harmitimi okkorawatami jaw wa yimɓe du'atuɓe ɓen fof kala mo yiwɗon no janna diina kala mo yiwɗon no waajo no noddana allah subahana taala hande haray o ala waɗirde fiyo jonne goɗɗi joddi makko ɗin ko allah o lannoon jogi allah no yoɓay on tigi ha o yonna kadi o daali alaysa llahu bi kafin abida ara allah ronka yonude siɗɗo mum ittirde kooƴe makko e fuɗɗi soƴƴaade no feƴƴinira donc ɗum won nder qur'ana wi in ajiri an joddi annin gasali wonde illa ala alladi si wona e dow on fatarani taguɗolan o wi afala taqilun e on haqqilta wa ya qawmi ko ono yo yimɓe an istahfiru rabbakum insine faade e jooma mon insine faade e jooma mon summa tuubu ileyhi hooti tuubo ruttitoɗon ma o yiɗi piiji ɗiɗi waɗugol istigfar kañum e tuubo ko ruttito e allah ɗum no uddita kala moƴƴere kala ko wiyete moƴƴere kon fof siɗa faala heɓude duumo e astahfirullah so faala otoje poddo astahfirullah so faala ɓiɓɓe poddo astahfirullah so faala teddungal poddo astahfirullah so faala cellal poddo astahfirullah taw seedu ceernojo molanaɗo go ñande goo yimɓe ardoka makko goɗɗo ari wi annabajo allah on ko guesse ɗe woni ala moƴƴude ndiyam ɗan no hokki mi huliwata de bondu yamiran ko mi waɗa onni ƴetto astahfirullah on yeehi goɗɗo goo kadi ari wi ko jindi woni ragilade o inni ƴetto astahfirullah on noon kadi yeehi goɗɗo goo ari o inni programme o satti biti koye ala marsude pousse hay dépense ala heɓade o inni ƴetto astahfirullah ɓay ɓen noon fo yeehi talibajo makko goo wi enen arɗo wo ko astahfirullah o inni a nanali ko allah wi kon fa qultu astahfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama aleykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara on fami no ardir noon ko suura o ɗo tigi suratu nuh on fami o wi bi mana e insine tuubom faade allah subahana taala nela saslamaki استغفروا ربكم وتوبوا إليه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيوة أيوة ثم توبوا إليه يرسل السماء وورتاي كمغم عليكم إدو مودم مدرارا ديان جوكو جردا ركنا الكوجا ويزيدكم وبيدنا وكد قوة دول إلى قوتكم فادي دول مون ولا تتولوا وتموتوا دي وانتم مجرمين جمهوري ببونكي قالوا بي يهود با يهود بجنتي ko wodi kon fo be résumé dum no gon foyno ko be wi kon ma jitana bihi kala ko addan ma jitana kala ko addan be bayinatin hujjaji feeñuɗi laaɓuɗi dalilji e mandeji aayeji wa ma nahnu bitariki mi wonali accitoɓe aali hatina reweteɓe amen ɓen an kawli kay ko wolta haccati amen ala e ɗum wa ma nahnu laka mi wonali kadi wonandema bi mu'minina gonɗinoɓe صدق الله العظيم سكري ديرو يوني كديكا كلمات النيلات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ala ila majini kanyu kayawezana majana ya majini no kulli dare ila fati wala bayna ma la yudra kulluhu la yudra kulluhu
wawatake heɓede fof kañum kayna fo yo acce ronke bimana wonna heɓede goɗɗum aray kañum kay ko heɓi fof tawi hawri barki woni e muɗum faamu kañum kay heɓi ke muɗum aray mino nafa aray ɓe inna ilmu qalil wa faamun kathir ala anfa aray nden ɗo Allah